Dozvolite da prvo pozdravim njegovu svetost Patrijarha Srpske pravoslavne crkve i da mu poželim toplu dobrodošlicu u Crnoj Gori, da pozdravim mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Joanikija, sve episkope i sve prijatelje koji su danas ovdje došli, da pozdravim potpredsjednika vlade i ministra u vladi Crne Gore. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas doveli do kraja jedan proces koji u Crnoj Gori, nažalost, predugo traja. Ideja da se potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom je stara ideja. Žao mi je što se ona nije realizovala u nekom prethodnom periodu, međutim, vlada Crne Gore je odlučna da svim vjerskim zajednicama da potpuno identična prava i mi smo srećni i zadovoljni ako smo to ovim činom danas doprinijeli. Vjerujem da se na ovaj način šalje poruka mira, tolerancije. Vjerujem da na ovaj način okrećemo novi list, da se okrećemo novim izazovima koji ne fale u našem društvu i u našem okruženju, ali sve sa željom da na kraju zaista gradimo društvo pravde, gradimo društvo jednakosti i pravo koje tražimo za sebe da damo i drugima. To je ideja vodilja, vrlo tolerantna, vrlo građanska i ja vjerujem da smo današnjim činom stavili tačku na jedan izazov koji je stojao pred nama. Ja sam na to ponosan, želim da zahvalim svima koji su učestvovali u ovom procesu, svim mojim ministrima i ljudima koji su doprinijeli, naravno i sa strane Srpske pravoslavne crkve, i vjerujem da ćemo se i u buduće nalaziti povodom svečanosti, da konstatujemo neke lijepe, dobre stvari, a da ćemo svi zajednički sa pozicija i sa funkcija koje obavljamo uvijek biti spremni da se založimo za jedno društvo tolerancije, društvo pomirenja i društvo koje zajednički baštini vrijednost različitosti kao dio našeg sveukupnog bogatstva. Još jednom dobrodošli u Crnu Goru i zaista mi je čast i zadovoljstvo što mi je pripala prilika nesvagdašnja da jedno pitanje koje je dugo opterećivalo crnogorsko društvo danas zatvorimo po mom skromnom sudu na jedan jako lijep, primjeren, dostojanstven način i u skladu sa Ustavom i zakonima naše zemlje.